Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Nuko twongere tubaramutse amahoro y'Imana kandi tubaha ikaze mwese mu gukurikirana ibiganiro kuri Tarsis Hope Ministry TV. Turagarutse mu mwanya mwiza wahariwe guhimbaza Imana no gutazira abantu b'Imana, aho tuje tumeze neza, tumeze bien. Mu Gifaransa niko bavuga ngo ni bien, ariko kandi na mu type yitwa Kigingiro comedy no bakuvuga ngo ni bien, ariko c'est bien, vraiment ni bien. Mutaza mutubeyisha rero, ngarutse meze neza nkuko mubibona, ariko kandi nariya mu ruhande rw'amasanamu ndabona Wizo B ameze neza cyane, avuga ati bana ngoma ndaba amasanamu y'umuruturutu, ariko atari mwe muri ntuze bace banda basha muhoramo winyuma sha ndababonye abarabaye ku maruturutu ndababonye sha Wizo baze kuduhitana nitwavana tujane hariya mayina ntabo banywa yo ndababeshiye batisiyo. Nuko rero ariko kandi n'abawihiriza namwe bandanya muyongere mufate nakandi ndaje ndariha kuri micro ni protector kingiwe kuno ndirwane ndi kumwe na gwagwaro kareka turamukanye tuvuga tuti shalom shalom shalom. Tutabatibe kiriro twaje twipanze burya nabonye liste yabimeze nize cyane, bavuga ati tugwa tutambira Imana rero na Satani atangare canke yomoke n'abakozi biwe na Satani yawiwe nyine bumva yuko umutekano cuhungabana nimbe yabatumye ngo baze batora utuboro uti he muraburaye twebwe turakingiwe niko bimeze rero. Reka tutangure uyu mwanya ndabushikirize ni Eliane Eri ni sawa? Ego ni sawa. Ego macemo twenga haya nozi ko ari intumwa za Satani aroya ngo kenamuza n'utuntu hanyuma ngo utwo tuntu mutuzanye tuboro n'uduki turashitse ngo muce mutanga ikimazi ngo hani kuzimu. Ariko rero twibwe abana b'Imana turakingiwe nta muntu akora kuvirima kwa jina la Yesu Kristo. Sawa Eri turakuririye umwanya disi nawe uzojya we wacu ntacu gaho rero rongora programa turaguhaye tere natwe turiteguye gutamba ni wadutambisha ariko utatutambishije turatwimerera uko ariko umwanya ni gwa uko mutima mweranda canke mpwemu yera canke roho mutakatifu akuyobora niko nawe utuyobora kaze. Hallelujah.
cyubahiro hano mu ijuru. Ninde mugabo nk'abandi, ninde mugabo wanjye nawe aseruke tumurabe. Ninde mugabo nka Yesu, haleluya. Ninde mugabo nka Yesu, haleluya. Ninde mugabo, ninde mugabo nka Yesu, haleluya. Ninde mugabo nka Yesu, haleluya. Ninde mugabo, ninde mugabo nka Yesu, haleluya.
Kinyarwanda
nuko bimeze akajyaje nikaramu itama dushimire mwebwe madukurikiranye dushimire n'urugwa rukamana ko gwatambye ibintu bikagenda neza nababwiye kuko satana adahunze tumucakira none rero urabona ikintu byagenze neza cyane dushimiye we wabanye natwe muri uyu mwanya mwiza guhimbaza no gutazira dushimiye na runo gwaruka gwadutiramejeje mana yanjye sinzi ko muzi gutamba ko mwahora mwibika muzi gutamba yana waratanze nyene ibintu biramera neza bamarayika mwijuru atungagiza ibitambara aravuga ati kwisi none habaye iki ariko baza gutara ko hariho umugeni wa Kristo ariko aratazira uhoraho hano mu nyubakwa za Tarasisi Hope Ministry TV. Tarasisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.